Ki pulit ke distrik Ribhoi kelanang penlong ya ke jingtwet ke bajur, ya ki beri keberan keti ha ke benluti ya ke petrol pom ha umran yang bernai. Pada ke distrik unai lor arazar apusau kli oban kem ya ki nadi mapur ha ke jelan nagalan. La ban kedau, bah ke step perngap jong arpsan terik unai lar arazar apusau, saungut ki senar nong luti ke belapan apsyrip ha. Keleyok ban prong tu ke petrol pom, kemudian ha ke surok ba National Highway Bahan Riau, ha ke senong umran yang bernai. Berhadian bagi lapan mensau yo manager, leo ban rong tu ke pisah ke bakot saulak tam, bat yalai teligi mobile phone. Superintendent ki pulit ke distrik Ribhoi ujak palsing dhanowa ula pentip, bah ke jing thwet ke bajur, bat ke jing tokit. Ki pulit ke lalap kesai syapang gini ki beriau, bat ke sitrek unai lor, ki lakem no ki laingut na ke jaka hadi mapur, ha ke jalan nagalan. Bat ke jing tokit, kini ke lapla bekiladun keti shisha, ha ke kam lute ya ke petrol pump. Kini kibala syakem kikentup yau Bokavi Zimomi Arpsan Senamkarta na Veterinary Colony ha Bermakam Dimapur, Upasyan Lam Laipu Arsenamkarta na Bermakam Dimapur, Urokong Guli Kepu Kat Prasnamkarta na Rail Bazar Dimapur, kat baya uway pat 4 la bani okerteng, namar udang dan ha keti kipulit ke Jelan Nagalan, ha ke distrik Tuenzang, bat kipulit na Ribhoi kinselit benchim tino sayau ni uway. Ki pulit kle okurup ru yakawai ke kali bolero kepada new number NL not new CB not UA San Henrio. Kabala penon kam akan ke jinglet dute yakan ke petrol pump. Leto ru ba ansa lam tian bishar kini berasangut akasan tarik unai luar ban ansa panpor ban toket ak along ki pulit ban bu yaki sasan sengi.